O te whiwhia te whatalofa atu le pa ia malmamalo Samoa o Maleifua Mai le nei tae au matango fia tae au le solua ona o le alofa ma le anga le leiro tatou tapa au sili le langi malo lava le soifua langi no mai o tau awhionga whatalofa atu le tatou pokalame o le Maleifua Mai i o tatou mātua e ro whapeona whina wa ia tatou alum whanau ro whapeona o tauina tono tatou lau mua nei ia me se foi alum whanau ro whapeona a tauina I nisi foi o tatou a onga ia mo le nofo sila fia foi tatou atu nuu o le pose lilo ia ua lama whai u foi le nei tausanga to tele lava o mātua alum whanau ro whapea o na tāpena ina a wala ngā tongi ro whapea a onga taitasi ia a wā ia tau mawhainga le whanau leo whapea o na whaiuina lea watu whamalo le tatou pokalame ma le whatalo whatu I mātua e me se foi nei mātua ro whapeona tu I mai le mutipanga I tātou whare taitasi. A wā le tapua inga lea o tātou alam whanau wale upo ratu nuu e le whaiwai le tapua ia e lea e maspanuia. Le watu le whamalo le tātou pokalame. E whamalo atu foi tātou pokalame I matanga luenga taitasi o se o tātou malo. Ro whapea o na whaia tātou ngaluenga a wale ati na ina leo se o tātou watu nuu peli o Samoa. E watu foi le whamalo whapitoa le tātou pokalame I le au whainga luenga le tātou lau mua nei I le sunga le puresili la whionga I a Professor Dr. Alec Ekeroma ai ono Alec Ekeroma whaapea le a whionga I a Pesta ia malama malu le pulenga e me se foi nisa whaia onga ia o le aso nei o le aso foi pena tā ua me se foi whasira silanga whalau I tele sa whapeon whaia me se fo ia le tatanonga nafi. O raso nei lo i eir wha moi al tatou universite, o nei le tal se fulu, o lo whapea o na tatala ina ai le tatou la, po le si tatou la mua I le motutele sa la whai po o foi pule ono. Lea lau whaataatia me le tatou pokalame nei sao se teimi, o na tatou atu le tatou whasalaunga tu sao, ma le tatou la mua wale tatalanga lea po le lausinga leo le tatou lau mua I le motele sa la whai. Le watu e whamalo le tatou pulenga. Me se whai le whiunga mudpola o ia leo lo whapeona campus manager I le motele sa la whai. Le ngata whai lea o lo o whaia pea ia ngaluenga maasani tono le tatou lau mua. Tono le tatou lau mua nei o lo o wa aia vai teimi nei o lo o tumu ma to tere lava whalom whanau whapea mātua ro whapea ono lato o mai. Ia e ai o lato results. O le aso fo ina whapea sa whatata noanga le whionga le tatou pulsiri. Le whionga ia ai ono Professor Alec Ekeroma. E winga le nisi fo whasea a mātua ma alom whanau I o lato pidia onga. E ro mautino te mine e lava pe tolse lau mo tupu pe I tamaiti ro whapea ona le mwhaon whau. Ona o le tongina o pidia. Onga ai o lo tu ua noa pea. O lo tu ua noa pea le tatou la mua nei I alom whanau whapea whai mātua. Ina ia susu mai tala mea au e whapea ona tutongina ia pili o tau whanau. Ina ia mawhai ei ona o la tau whau. Awa o lea lava pena ona tā ua le nei tau sanga atoa lava. Ia ana tu ua noa tu lava si o tatou universite nei. E ui lava ina le totongina pidio a onga e sa whaapea lava ona tuatue lava noa ia mawhai pea ona sue rato suenga male ai inga ina ia mawhai ona totongina pidia a onga I stei me luma a wā ua mai ona sue ia suenga ai leo mawhai ona release atu ia results ona o ia inga lava ia whale universite pia po so se a onga foi lera tarosanga toi ma le nganga maulalo se tua lalo fo I mamalo la tunu whapea lava le o e sila fia na le tongina le pili a onga lo walo ia e matango fia lava lo susu mai I le tatou lau mua whatata no po le ase se tūlanga o iai ina nei te iwo mau le finau alo walo le mwhaiona sa wali I tatou whai uwha unga I le whai unga tau sanga a wā o le wha unga mua le alo toi o le vai aso le asau I le aso iwa o te sema o le whaunga lea tatou foundation po le tatou tausanga whaawai o le whaunga na mua I le weaso le asau o le whaunga lea soiwa o te sema
ma le whaunga lona lua o le aso 10 maleono. Aso 10 maleono o te sema, le whaunga lona lua. Whaunga la lea o le TVET, along whanau sa whapeona o tau wina o la tom ta upu le TVET, a whapea fuila ia le tato degrees, e na whamanuia ina i o tato degrees i le semester mua mua. Ai a whapea e te rei whapea o le tūlanga e tau na iro lo whaunga, a whapea ua e iloa po e sila fio e ua mai au po pepa, po mai au po ka lame no su e ina nei semester. Ia, pei whanata ua le asoan nafi, i le application form, application for graduation, po o lo taro sanga ina lea, e te whaahuu i le tatou whaunga ia ua loma mai. Te susu mai lava i finance, po i foi tatou administration. E ta pā e lau form le whaatum. Ia umaran whaatumbu, e tongi whelo fast food tol tā la mo le application form. E umaran le application form lea, patoa abe lea i re tono senate. O senate la lea e ilo ai, ma sue ina po ua atoa uma ia pokalame taitasi, atoa ia unite, po atoa uma mta upu taitasi o le pokalame sa whapeona tauina e fwea. E halong whanau, ia, ona whatoa, wato e rola e alea o le whamanianga ua require oe, po nau whamanu e ina oe, halong whanau, e mwhaion whahau o tatou whaunga. Ia, ona whatau whaila ia leo roa, o lo ofu whau. No fasila fia fo ia so se whaunga lava, e haia lea, e haia ia lo ofu whau. E fitus full e afoia, e afa te mai mo universite ia, afa te watu mo oi, pe a whapeana e uma ona haia loa, lo ofu whau mo tātou whaunga. Ni se wāenga o nei fo i le aso rea whapeana whai fo i whaunga o le tātou Cisco, e foi o whamanuia ina po whamaya ina o latou tamwhainga i lea mta upu po lea po kara me tau teknolosi po mea tau wha computer i au nei fo ia e whai latou whaunga le watu e whamalo a tātou po kalame. O nisi whai o waenga i o lota tala pele registration mo le tātou VPEC, Waka Pacifica Education Conference, lea ro whaapea o na hostinga lea, pe whaatautai lea le tātou fua i ala o rea o onga, po le tātou Faculty of Education. O rea whaapea o na whaatau nuina i le aso sfulmal tolu, ma le aso sfulmal wha o te sema. I o nisi nā o whaasira silanga, po nisi whai o whaalau i loa al tātou pokalame, a wā mea lo tutupu i to tono le tātou lau mua nei. Ai o le whangasolonga o tātia mai o le tātou pokalame le aso nei. E sau se taimi o na tātou tūsao lea tātou whaasalaunga i le motu tere i sa la whai. Lo whapea o na whaatautai ina e po whaatino ina e le tātou le tatalanga lea, porumsanga lea o le tātou lau mua fou i le motu tere i sa la whai. Pe ato ta liu mai tātou whaasalaunga. Ai mo le taimi nei, o le awa vai foi o le tātou pokalame, usi mai pēla o sila malau mai moa. I lunga tātou upenga ta whailangi, i lunga tātou i tūlau, i lunga o Facebook, po lunga foi o YouTube. Ia ai mese foi lunga o tātou TV walu, TV lo universite. Ai o le awa vai foi o tātou pokalame, tātou tā li ai le tū saoina lea o tātou whaasalaunga, a wale te tala ina lea o tātou lau mua i le universite i Sarelonga, i Salafai. Tōta liu mai lo whaasalaunga. Sari, keri vea? Kira kula le skala le universite fai apu. Sari! Kira malia la NUS wo ngai salu. Kiri lori we se NUS no salu nga. Vai o kia o kere ka kongua. Saura. Le fa mama avenga por mo tele sala fai. Le ole atalaina le sila la, po le sila mua o le universite o Samoa, i sa le ronga. Talaina ila so tolu sfulo November, dua fe dua sfumatasi. Ile tu la se fulu le taiau. Maua fo ila vanua tavi so se fesili i se mea o e fia malamala mai i ngā luenga whai ala universite. Tere tue tau malanga mai i papa i ngala ngala, aua o lea o le atalainga aloa i al tātou lau mua, mo le motu whai mea mwhai. A fio mai tātou mafuta, mai e malamala mai i tūranga tau i a onga ala universite au Samoa. Kina kula ako koe sau. Yo gate, ano koe whau au lau moe?
Holy Spirit, come in, change our hearts, Lord, fill me. Holy Spirit, we welcome you. Come and change, Lord, the atmosphere. Clean hands, save lives. Ai etele ul fale lutoa. E te tau lava ona fulma urima. O lo ia i lava se te pua o moana saunia.
e ao na munmurita ia ile fuluina o lima ia whaonga lava nisi vaila au fululima ina ia mautino lo malu puipui ia mai nisi o sia mai a fiai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu whale ta ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. Mea ai matau mafa ia saoloto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia saoloto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. Awa e to te. Toi whatalo whatulo pokala me Maleifua Mai i le nei tūla tae au. A whapele nā whatoa e mai mua mai me whawhongwhonga mai ma lor soifua. Ma lor lava langi mama i o toa whionga. Ai o le temi neo le tātou pokalame o le a whapea o na li liu watu o tātou whasalaunga tūsa. Mai le motu tere sa la whai le whioanga sa le longa a wale te tala ina lea o le tātou lau mua fou al papai ngala ngala i nā le maketi i sa le longa. Lea awar suia lau TV, awar suia channel lau TV, ia e mai mo mai pe lunga le tato i tu lau lunga Facebook, ai wha pe fo tato YouTube, lea ole adi liu tu sa olo tato whasa launga i sa le longa mo tere sa la whai, usi mai lau mai mo malo sila sila. Mana mamayanga pai ai. Chạy tu luôn pha môi môi lau pha nau ala chap wai.
Ine o mātou whaia mea umele moni ma whamao. E vi ai lo suafa mala. Amen. O nei upo te whia whaitawina mai la fionga pa ia le atua. Mai le whengenga tuai. O tusi tupu o te whaitawina na upo e whapea o na whaitawina. O whapea mai a te ia. O lo whapea na whai mai o peniata. O lau a rio, ma lau auro o awia. O au a mafoi, ma au whanau. Ue wasili o na lelei o awia. Talo lava le mana o le aganga e whapula ma whamanino atiri. Ana fionga o tātou whaitau. Whalongongo i nei tai au mata mo fie. E umi lava le tala nei. E tai asi si alpo kalame. Salona o le 20 minuto o tātou sauninga. Ai e vole manatu, o se tala ua nofo sila fia i fina ngalo ma loto o tātou. A whai fo into anga tātou la ngasa. Tātou te leo umana talale ia peniata ma apo. Le tupu pito silia le na leanga o Israelu o apo. Ina ua amata o na whememe ai le nuo le atua. O na amata fo i leo na malosi mai suria. Suria la le ieto ina leo peniata. Whameila na whatonunga i lana au auna. O e whai le tupu pala aile na o apo. O au a wā, o au auro, o au a wio, o mea umana ina. Whai e mai nei. Alur whatonunga e tali mai apo. Tupu para ai, e ula vale e para ai. Whai e le toi ina walelei. O au ia. O au foi. O au ia. Upuria lele tusi lesa whaitawina, ma saina i vo tātou tūra pale. A whai o naisi sere whaongaina, ia lono whaongaina sa oal nei. O le mawhau leo le tupu o Suria, ese mai le tupu o Israel. O au, lono winga. It's a covenant binding. O le whailongo o le fia osi fea ngainga mai o peniata ia Israel. O le fea ngainga o le whailongo o le ola osi fea ngainga. It's not something bad, but it's something very good. O le whaia practice e tātou ni whainga malo. What's yours is mine's, and what's mine's is yours. Ese le mānei o se whainga malo ai whapea. Transparent mea uma. E loa atu tangata le mea lai tupu le spito, e loa fo e le spito le mea lai tupu tangata. Le tuai ngā whai ailea, le e mā whau i aile, le tupu o apu. Peitai, ua alu le wha moe. Ua e se foi langono peniata. Ua le tau mawhai e tausi le whengainga ia tutusa. Whengainga tutusa. Ua manao tele. Suria wha pau. Ua greedy. Le mengi la le wo oso mai tutonu. Mafu ai le tutusa le whengainga. Mafu ai ona maua le whengainga le tutusa. Suria e wha pau o Israelu e alofa.
Suria e lima vale. Israelu e whaasoa lima lelei. Suria e manao tele. Israelu e fua maltatau. Le imbalance le lewa tupu. Wale aise nau le whiangainga tutusa. O manao peniata i asili atu ia i nailo Israelu. Le ala le ole corrupt. E ui e transparent mata. Ale nau ta inga lo ile tala. Ia transparent loto. Manao miani loto e manino. We need transparent hearts. Ole fa mo le so. A fai e sao la u fai tau. E leo se initiation o le NUS. A wao le meo o man tupu. A le fa mo meo le so o le expansion o isi la sanga fou. Ina ia tupu maola pea. O le ngalue so ai o le malo ma tato universite. E ali ele fai longa le o le whengainga tutusa. Ne maua mai le tala. Loto lofa le malo i alo mawhanau. Loto le lei a fua ina fausa mea. Fua lima le lei. Ai le tamu fai apo inati e tu ili tanga. Whaasoa lima le lei. Oka se mana ia. Oka se matango fio lea wha moe. O le papo lengo nita e au lau fionga le. Ule au tatu NUS mal tatu whenga malo. Nei whenga le tutusa la tatu wha moe i se taimi. Nei mission tatu wha peane o au ia. Nei le maua le whenga le tutusa. Aisa, langa iai foi loto suia iai ta milimilo ai au taka. Ia loto suia, loto manao tele. Ia isi loto loto whapau, le loto Samoa le loto Pasifika SA. Loto malepe e whenga le tutusa. Loto manao tele. Manao e toi toso e whea. Manao wataunga tā lea. Manao e toi whai i whea. Ao anisi au o tātou te momia. Ai hanei au mai a rio o tātou maua. Ai sia manu a ulu. Ma so pe le whamoe le pule le tātou ineste. Ma whae le whata whai tauranga e mūmu manonga. Awane i tau upu. Ai a tutusa le whamoe le whamaoni so se mea. In fact, we need transparent hearts to achieve a transparent future. Pai aso te neina o te tala ai le toilet day tulo whaleui. No whamatala ai le tala ai le pesteno nei kalesia. O mai New Zealand, whaile lato whaleui. I tono le ofisa. E se au lotu Samoa, no nofo whaini whaleui tono le ofisa. Na o whale te tele a whale manai. Ia au atu ese le whainga o le whale. O le mawhau whaunga o tangata New Zealand. Maua lunga au le lei. Ai na ua mai ale whale. Tau su ese whaiwhi au e te tāla. Ai sea. E pe maua laro whaiwhi au pe ale whai te talo le toilet. Tu lou lava le whaafonga. But this is what New Zealanders came, no mai, o le toilet
It's not something bad. It's something good for our health. Pangalia, e whea ngainga le tutusa mawhau tangata Samoa. O le iungo le tala, na South President e whai ta talo le whale le, e lua awhe New Zealand ana te utusi. Ioi. E le bad le lua awhe. O le wingo le tala. Ele o fai atu nei lu afe te tu se fai au nei le ai o lo wingo tala. This it happens often ya tato Samoa. O tato mindset se mi noi ese ma mea ia fasuria. E atina e tato ina ile lei ma ato toa tato lava malo. O fia lava nei fa moe. In terms of academic wise, o te fia tele, e whaua wina o lea o wino alom whanau o le tunu, ai meise fo, o nei o mai nei sa la whai, le so ina o le wha moe. Talo sia, ina ia whaau au pea, ina ia tū mau, o mea ia, o mea oe. What's mine is yours. What's yours is mine. Tatou ngalu lue fatas. Ia transparent o tatou lotu. Ia tutusa lo tatou wasi whea lainga I melelei. Vi inga o saunia e whai wai tatou whamomo.
O ne a te mātou le li. O ne a te mātou. Me o mwhai ono mātou whai amalangona le nganga whawhatai. O le vi inga nei o le whawawau e fo i atu i atu. Pa mangalo I mātou pe a whai o le atu to ono whati. Whia ngai tutu salau whanau malau a whionga. Mātou te talo lia ro whai whamurmura. Pa mangalo I mātou. I tu mamai o mātou lunga malawa manui o ele atu atu mā. Ne alo male ngang sa. Nei o le whawawau lawa. Amen. Amen. O lea ua te ai langil tātou whetū tai matangi. Pe ona whi tai tunga eile. Tai tai o le sauninga. E ala il tātou whapolo mal whasani il nei tai au. A whtai mo leu folofola. Ma lol tā pena. Sau staimi ia ona. Sau noatu leo sui o le tātou investe. Ia e anga tunuina lau sunga. Tu sai malu sau tau el nei tai au. E iai ia nai suinga la iti o le tātou pol kalame. A mai ale sau noanga autu o le tamaitai palemia. Ona so lea ma le sau noanga le pulisili o le tātou investe. Ia ona alo mai loa lea o pa ia I el tātou alitai au sauni e tia malu manvai ia tina usi ma le maupu ia whapel falfia ma le falsala fai al nei tula o te wala watu ma le ngang whaaloalo I lau fionga le tamaitai palmia mo lau saunoanga au tu le nei wha moi moi. Sulau sunga I le taitai o le sauninga Reverend Paulia Tonise. Papea ia mamalu o le aufengaluenga o tātou whatasi. Te meilo fionga le sui parimia ma le minister o Awaonga. Ia papea foi minister langolango o tātou whatasi. A fio le fono whatonu ma le pulenga le Universite o Samoa. A fio whaururunga o mtanga ruenga mwhalapu tunga tuma o tira malo. O le mamalu o le au walauria, ari ia matamai tai. O le au le toe vaea le whare oto le pai o Samoa o potu. Awa o le ua maea o na pailango le tātou tai au fisili whai. Ai au le awhanga tonu le malama mabili tonu le ifia maina. Ile aunga o le nei whamoe moe. Ai au peo na momori atu le whawhitai I lau sunga le taitai o le sauninga. Mo le upu fola. Ia, mamanatu taiala mo le tātou wheilua inga I le nei tai au. Ma le au tu o whea ngainga tutusa. Ma o se whamanatu lea mo tātou uma. E tā ua. Ai mai se o le nei tai au maro awai mai e whai masui o le tātou malo. Au le autu ma le wha moe moe o le Universite o Samoa. O mea I e lua, o le malo, o le tātou Universite, o mea a tātou uma. Mai au na tātou whaia le whaasoa lima le lei. Ina ia whaapea o na wha o atu ia whaamanuianga. I so o se tafa o le soifua ia tātou ngā ruenga e whaatino. E au foi ona o whaungaina le nei awa noa e le ngata e whaataro whaatuai mo whawheloa I tātou motele I Srafai. E le rei foi o to tuai nisi o whainga whaavai ale tātou malo. Ai mai se o e whai masui o na malo inisi o sauninga tāua e pei o le aso. Ua whatatia le tātou whainga malo, ai mai se le mātou a inga o kapeneta.
e ngafa lava le minista ia maana matata maana matafaioi o le mea moni la ana tatou savavali le whainga whaavai lea o le saunoanga le malo i le nei tai au e ngafa lea ma le fionga i le minista wa onga ai peita na mai lo wala au lia le universite o te awa i mai le sauninga le nei na o fia o te talia le wala au lia o te awa i mai ma o wha mamalu le wha moe moe ma tapua i le la unga le fionga ya se ula ai peita ia ai lava o anga ia e le ngata o le wha le malo po le wha le anganu ia wa mai ai ia le ngā ruenga mo le tofinga o le la unga o le nita e au moa ia ma u te whaftai i le avanua malanga mai e fo i sala whainei ia ma whaise upu o le tātou malo e tu sai ma le nei wha moe moe mai o le taimi mua mua le nei ua tofia i le investea o Samoa se pule tu mau i lona la le nei sala whai ma o le toe whaaleleia ma le toe whaatotonga ina o nei ofisa i tusi o masini computer whapea mea whale whaopopo ato ai ma le whaaleleia o au nanga whaateknolosi. O se laasanga lelei lea e whaailo atu ai i le atunuu o lea ua toe a mata o na whaasafua atu i tua au nanga ale Universite au Samoa. O se fiafianga tele le tātou malo le nei wha moe moe a le tātou Universite. Awa o se tasi o lu i tau, mapapo lenga sili i mātua i salawhai nei, o le wha matubu atu lea o alo, o tama matene, ia, pe me se foi ia tātou whanau tene, e nofo a onga i upolu matau savali le Universite i Vaivase. Ai a mawhai o nā o ngātu i sale longa nei, a tonu o la whai ti ai le popole o tau mātua. O le si tia ma le whaare lei a atili o au nanga le tātou Universite a wao i se la whai nei. E le o se fuafuanga e mawhai o na whaatau nuu i se masina o se tausanga e tasi. Ai o se ngāruenga e wha wau pēa. Mai mana umia se leni e whaatstauina i tausanga taitasi o na ftoa amata lea o na tino mai. Ai ole mea sili, ole nei ua toe amata, toe pou, ma whaare leia au nanga le tātou Universite mō salawhai. E moli atua i le whaamalo ma le whaaftai i le fono whaatonu ma le pūlenga le tātou Universite o Samoa au. Ona o le tō wha uae, e toe tapue, ma whaare leia ai ana au nanga i le motu tele i salawhai nei. E vea fo i le nei awanoa, e whaalau i loa ma whaaftai ai le ainga o whearofani to ala i aita, mō le skole sipi wa lātou wofoina, mō se tama, o se teine, e a onga le tātou Universite au mai salawhai. A tonu o se lui fo i lea, i le au whaipisi nisi i salawhai nei, mō nisi skole sipi whape nei, e wha au popo i skole sipi masani a le tātou malo. Sau se taimi o na sauno fo i le sui o tātou paanga i salawhai nei, i le vaenga o aonga, whape fo i se sao tāua, a wāre tāpua inga tia malua manuwae, tina usi ma le maupu, ia ai tai nane le whare fia, ma le whare salawhai, a wā ele o toi pō ma le i o tau ele le sā, o lea o lo o whatuina ai le nei la, o le tātou Universite au. O le naunau ta inga le tātou malo, ia maua uma e tama whanau a Samoa avanoa tutusa, ia o onga whale Universite, ma aua nei a vea le mamao o le nofuanga, e au mawai se tama po se teine a onga, ma awala e wha vaatu i ai, lona tau mawhai, whale a onga, i le tātou Universite au.
E talitonu le tātou malo, i le sao tāua o le ola au auina, i le siitia o le tamau ainga, ma le soifuanga manuia o ainga nuu e tale asia, ma le atunu. Au te fia i e whaasilisila atu, ua toe te tala alo i nei le la a le tātou Universite au Samoa i Salafai nei. Ea, te on sai mai, o le a whaisina upupupu a whaperitania, o na e whafongfonga mai a tātou paanga, o le o tātou poto i le nisa minga tāua, ia a tonu o le a so ona alofangi ai, e whamoe moe o le tātou Universite mo Salafai nei. The decision by the Council and Management of the National University of Samoa to relaunch its Savaii office is very timely. I understand that this is the first time that a full-time manager for Savaii has been appointed and that the officers have had a good upgrade and refurbishment of equipment and furniture with improved ICT infrastructure and services in place. We understand that the availability of services such as ICT support and smart devices, student services, student counseling, chaplaincy services, and library services are crucial to the success of students' academic progress. We also need to factor in quality teachers, student facilities, and resources, as well as quality leaders. We also understand that the enabler for all of these is finance. However, for those of us who have been in educational circles for many years, a good educational plan takes time to be implemented and takes more time to see it come into fruition. The government thanks the university for the initiative and foresight to upgrade and relaunch its Savaii campus for the benefit of all Savaii students. It will take time to have a fully fledged campus in Savaii with all the necessary amenities and services available. However, we are confident that NUS is very experienced in this area, coming from humble beginnings with an original budget of just 5 tala. I also wish to take this opportunity to acknowledge with gratitude the Fealofani Tuala, the Aita family, for offering to sponsor a scholarship for a Savaii student enrolled at NUS. Thank you for this generous gesture, which is a great start to challenge the Savaii business community to sponsor more scholarships in addition to the ones already allocated by our government. The government of Samoa continues to prioritize education as the main equalizer that provides equal opportunities for all Samoans to advance their socioeconomic situations, build resilient communities, and live sustainable livelihoods. And on that note, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to declare that the National University of Samoa Savaii campus is now officially relaunched. Soifua. Ole a otili pine talalo ia il tato ofisa fo. Aftai la ofiong al tamai palmia mol saunoanga au tu ol tatu whamoemoe o to estala inail tatu ofisa i Salafai nei.
Valau atu malengang whaalualu, I lau whionga il polisili o le tātou universite au au, lau sunga ai ono Professor Alec e Keroma, whio mai mo lau saunoanga. Lau sasunga e le taitai o sauninga, Reverend Tonise. Lau whionga le tai palamia, Honorable Fiame Naomi Mtaafa. Lau whionga le sui palamia, Honorable Tuala Bonifacio. Minister Kabinete sui il palamene, de mamaro la avala aulia, ali matamaitai. O leo mai na pailango matosi lau tipa I o tatou tai au e le fofonga o le aso. O manatu lea, o la sunu I tonu ia lau o le fō, il aunga o le nei wha moe moe. O le tau sangan te nei, sa si mai ele pūlenga universite il tatou ofisa nei. Masama matawina ai, le mana o mia o le sitanga o si itia o le au aunanga e ale proklame o foatu, ale tatou universite au I lona no fuanga lea I sa longa nei. Sa matawina foi, le mana o mia o se tangata whai ngā renga tūmau e nofo I sa la whai nei. Nā te wa aia ma wha mautuina proklame ma o aunanga uma, mo tama mateina o ngā universite au Samoa. O lo au mau I sa la whai. Nei. O le tangata sa finangalo iai le pulenga, I re ngate au mau I sa la whai nei, ai o se whai a o ngā foi. O se tangata ma whai o na fisotai ma o ngā sa la whai nei, ma ngālu lu e so tau au, ma ulua o ngā whapea sui unu ma tangata lau tele, ina ia si itia le silafia ma whaalaulo I na polokalame se ese universite o whaina atu le whautuanga mautinoa I pepa e te tau o na ave mo polokalame se ese si itia il numera o la tau e restalaine polokalame se ese si itia le au whai o polokalame ma pepa o le au whaina atu il tātou la lai sa la whainei si tia le tūlanga o le tātou ofisa le nei sa la whai tu tōnu universite au Samoa. Awe le tu alalo ma le whautuanga ina ia whaatatauina tupe whaalatausanga. Whaapea mea whainga alwenga e whaatino ai o ngā universite sa la whai. Whaamautūlo whoina o onga e whaonga iai e sota inga lunga o penga te whailangi e pe o le muru ma le Zoom. Whaamasani whai a onga, whaapea matamam te ngā onga, I le whaonga ino nei au wala te rawawave, e whe sota iai, whaatino ai a onga. O lea wa whaatulanga nai polokalame a mata, o lea whaatino I salawhai nei. O nei polokalame e iai pepa ale a whailonga te career a onga, Bachelor of Education, ma le sawha inga a onga, Faculty of Education, ma pepa matematika mo whaia onga, mai sa whainga wha sainisi, Faculty of Science. Wha pia whai pepa o tuspasi ma o ina o tangata a onga, Certificates of Adult Teaching, or CAT. Ma pokalame o onga pu'u, ma lau whainga renga malo pisnisi wha tonga tuma oti, Short-Term Non-Formal Learning Courses. O iei whoia ia o onga pu'u, ale mātua o ngā wha seila, mo le saunga le mua au whaiva I lunga o wa whangota. O iai le wha moe moe e wha mautu ma wha lau I loa uma nei polokalame I la matanga o tausanga fōu. Mai e fua pepa ma whasenga I la mana o mia. O lea wa iai tātou computer e ma whai o na wha o ngā e tamutini a o ngā wa lātou ngā luenga wha tino. O te fia fō I wha sila atu, e a matatu tausanga fōu o na le stala ma enroll atu uma lava I nei alo ma whanau o lo au mau I sa la whai nei. E le tau o atu I vai vase, e le stala ai. O nei whauwhanga uma al tātou universite o lo langoina e le whono whaatonu, e pūlenga ma au whaingalwenga uma. E moli atu ai le whawhitai I le nei tūla o na uatino mai I le nei whaamoe moe. E moli atu fōi le whawhitai tele I langolango sua le tātou mālo, mo le mamalu wa awhia,
Ma e mo le mawina le nei wha moe moe. O le tātou manu lau ti wha pisinisi o le wha au ngā lea o o inga o o onga e su iai o langa tangata i aua nei o la whalolo ai ia manuia. Waftai tele i la fia mo le tātou lango mai i le nei wha moe moe al tātou universite. So e fuga ma ia manuia. O le lao le nei, ai whaftai atu I lau whionga I le pulisili, mo lau saunoanga I le nei tai au. Lao le nei, nātu ia ti amalu manuwai, tina usi malama pu, whale fia mal whale salawhai, ia waltu wha moe moe le nei tai au. Ori la au funga le suga le whawhengaina. Ko malele le fionga ka mai kai paramia. I malo Samoa. Ka ngola wa fionga le ni pule. Le yungi ske Samoa. O pa ia o sa ma whainga. Ele a fio le fionga I ri mixka. E pa foi. Le pa ia bawalunga. O le ofisa, o le yungeskei. O le paia le usonga pule, ka oko whangalu le whaki. O paia e ku mau, o paia e whamamau. Ai la ngaso mako leu. Se kamu whaiange ka paau, ka lenga le kuua le whare fia ma le wharisana pai. Ka wao se awa, ar kako pisina whainga le gei kaya o whakiei. Ka lea ia kulai se umaga. Boli ka kawawa le yo. Yaka. Wa fai o kuai. Dawa, kia dawa, tapoi mai. Mai le whaikaua Samoa. Mai au fui whak. Whaikasa whokula whai. Ia lie. Ar pa ia ora mai kuku e whaikao e sa le aula o le ngapule. O pa ia o whingao e whaikasa whok. Pa ia o makia I kuau e whaikara vai singango. Ai ar pa ia o wharkoi. E whainga kāsa pai kea. A pa ia vai loa. E whainga kā palauri. Ua ao mai malai kia ngei. Me bea roa fia ai. Kia malua manguwaia ki gausi mara maupu. E pala pui pui ale parfia mara parisa la whai. E a oele longa pula mara whai koanga e ke lave mangingo e ke lave ama. O pa ia ole kaiao male aso. Wale ri kaiao male usi whaalo alo. O le fio aku le fionga I mai kai para mia ma lo ko kasi Samoa. O fio pa ia mingska. O la kai. Pauling meske kai ganger kursiri man malu le papa I ngala. O pa ia ngala kai au mlas. Ama. Se o ama e kalanga ka, e fainga ka. O ama fai mai. Ako koi le fanga nga finga. Kaluluang nga pingafi le au mai maunga sala nga la. Ai ko nga aka I kumkumo la maunga.
Ai le ava fai mai sa ko koi na lo pua ko fai fo na langi ko lua. Ai le ava fai mai ga mava ya inga so asami ava le lo le ko pola mo le ko lasa ngai ai sa lo ema sa kula o te nang sala. Ai le ava fai mai sa ka fa la langu le mai singanga ma le fu sa wa kubua akali a muri vai o sa pai le ava le wa umi mai ga fa maru ai kau kai e ai o kusu anga kai o le ava wari kai ava ai e sunga le fa fa ngai ga kau le lang ai aki amalu mangwar ma pur fa fia ma fa sala fai le wa kari ka o ko ngase ma lolo le wa sinsila aku le fia ma ko kai parmia ma suya ma lo sa mo le wa kau di mai ngai le sofa kai le kai ava ngau fa pelea e mai eu ko se ka malu mia se fa ma longa le wa fia ma kai parmia le wa fia ma sa fa piku se mai mo mangi wa fia ngai me ska kai ngai fa ulunga le me ska wa sa mo Bale membaru le mua I papa ngala le wa lu mangai le aba le di kayau le la for following up o ia le lu pesinga o ia le la kas o mango ngi mango ngase mo le msingo le apa ia le fa soar papa ngala o le fa soar wa lava ma koe kulai skaba Ake arku ngasere le umanga kofinga lufi awa ka so aku mer fa lalu pipi malie la fa kanga ka ko ava mangalu ga maliu lu ka ko ali fa ola lo kingo mo lo koko mangalo le langi ai fai ma ba oso malaga pa kai pipi kai le moe manga swaku ya so fa pengai de kiwa firia sale longa fa ku ai le investigawa ya no le lu ai la lo ka le lu pesinga le wala ba le pula fianga ma minska la fianga sa fa pik ai ole ake ale abari wala fianga kun singa or kai fongo le fonga fa kongo le investigawa sa mo ai Ora aquela vai pular la fa incala fio mai la fio mar sui pala bior malo ku kasio Samoa. Aquela vai pular fio mar mis kaong la fio ya se ulo yok. Pipi. O ava koe Ole amango ole fai ma vaso maro kumwa pa kai leu kai ava pa kai pa ko para ya kai na ko ke si kai de por kalami le mai de por kalami a mai a kango me sa ngoa so me se ava pa kali mau kuak a yese kan o ga va ku leu so ma ko leu ku so ma ka ko ma ka ya le ma ko kala le ma fa lo ya ka ko ko yo Ele kwa fai ba mangai. O ngai fai ka wange le. Mure kwa na fio mai le fio man bingska. A fa mai fai u pola ku a fai le sura falar ka mai kai pe ke le alalo melo pu ba gua. La ma ia le fe swa for tam palo. La ka fai aku spa le. La nga fai ka lo fa lo le ri ka yao. Kai Ole wa ka penga le fio man bingska. La kionga ko mai kai parmia mingiska kai nganga investia wa Samoa lau fa lo wala ri kayau e lima se lau kala jai pipi jai ele ingela kionga ko mai kai mingiska ya fio mai ele ko mai kai parmia ya fio mai ma foisa Lele maka kere mai fonga ka afa Yosef. Ka afa ko muinga ko muriu na rua. Lele pai mai a pusau, tau e anu markia mara rua mangmale so italo ngaiga. Lele mika ko mai kai parvia, par marlo investe. Ole afe kalanga, ole me alo par malo mar investe wa Samoa. Wala fio mai. Jai. Ese lo leanga pipi. Ai sau nei kayao ma e pai mai a kia ua ngase kuua.
Ale maka ole kini ka malo si pua ole me alo fala ni ske wan pua kai kai dava pipi wa sila mai ka mai kai par mia profesa aya mingiska ka poko maka man ale nga musu mai ku ya ka ur kayau e vai uma ni make makika nga o ele le make makika se legi nga fa so marka ko hu au lo ra ko le kai ole ka kalor ka mai kai pale mi ele ku manguia ka kalo foi le mi skama de papa nga eu como ka war fai ba le ka mai kai ngai maria mai ko lau ba ia nga ka ko aso manguia fa lawak ma lo kalai wa vela vela kalai ngai fai ma ko fa mo bodi o pa ia de fio de mai kai pale mia fio ka mai le ni pule le u ske al pa ia de fio men skama pa ia fenga malanga o ngai kai au sali lo mangaku se kulanga fa pe ai ngo ba ko ke fai kau e ma sangi de kupu yanga fa kupu manga ke unga fa kamari o ma ko kala o lo ko ma a mo lo ko minusia ka kalo de kua ya ko mai magu ya yang fa magya mau ala ko fa a ma lo samoa ya le ma ko kala le kai mo da ka ko ma vai e malanga de basa dengan duka dengan paki dulu malanga dala na kui ma ngau fa lau pe u dala ba ko kala manguiar ka ko waso pa kai pa manguiar de kuan kuat Sai mal tatou pol kalame wala ot malengang fa alo sa ni mail tatou fa fianga mal kolisi o le tuatane pada o tumale ngang fa lo sunga rikisone se ulo te fio mai lumanei to break
Please tell me you speak English. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? C'est là. Dans este kiss bebé. Te kai kai a TV kama ke le mama o le pusa isa kama. Le kai kai ya le como feran cava. Aftai atu le polisi Maleifua tane ia mo le whaafiafianga matungutie. O le nei tūlau te wala ua tumaleanganga whaaloalo I lausunga rikisone se lulo o le ulua onga o le polisi a sau o ia o le sui o tātou pāanga masani sa la whainei ia mo laulaanga. Pa ia mamalo ni tae au le ale tue o isa mata whamtalanga. O pa ia mai le vavau I o le whavavau. E le nga whatau li maina sa mata whamtalanga o na tue au talaina. O le ni tae au o se tae au sa whau au whau pō. O se tae au fo I o le manu malo. O te tūlai le awa ma le whaana o tele. O te tautala fo I ma le awa. E wha leo. E whaia o masui o le. Masinga o pule a o ngai kolisi maulunga o mai sala whainei. E wha leo lo mātua nganga whaftai tele. I le nei ati na e tā ua, wa tsala ina I le aso. O se miti ua leva ona o mātua mo e miti ai sala whainei. Mai lava o mātua a vea fo I mātua matamaiti a onga se itulou. Wa leva no mātua mo e miti le nei tae au. Ai whaftai le anga leo le atua le nei o tātou fisila whai manu. I le nei tae au matangofie. I le whaatino ina o le nei miti tele. O se miti e le ngata I tamaiti a onga o whai a onga e mai se foi ia le nei motu I sa la whai nei. A wawa lewa foi ona o tātou polonga. I le tui nātu o tātou whanau I upolu. Le ngata I whanau e whaapea foi I whai a onga. Whaftai tele le malo. Whawhitai tele le whaatou whala inga. Waafu ai ona a ese tō wha. Ina ia whaatu wina se isi la lau tatu universite. Wa lewa tele na sa ua le whaalongo o le a whaavaese la lau universite sa vai nei. O sa vai,
Ele mo omia lava le tala, e mo omia lava le fai o le tala ma whaatino, e pēla ona ye le tai au nei. Po ala matulanga wa ye le tato la isa vai nei, pau wale mea sili i matua senga pulea onga, ua tino, ua whaatino. O lea watu umailo tau whaatutuanga i sunga ya li ima tama itai pulea onga, o la o tau paanga tau tino, o le ao mātou ngā lulue mai fo ima tutu watu le tau au, tātou te ngā lulue whaatasi au wale miti lea ua tino mai. O le mea lea mātou te whaftai te le lava o lea ua maua lea wanoa, e fo ia ele tele o whaafita uli. I le 5 tausanga tuana i atu, sa ova aia au ia a o avea o mawhaia onga. Maua lunga tele le failure rate, i le foundation level, i le tatu universite. E le ngata le failure rate, mai mata o puta i taseta mai ti wa le whaau uina. Ai mai se fole maua lunga le rate o le drop out, ua whaamalo lopo ua le nga fatia le whaau uina wa onga. Tele whawhita uli. Te loa wala usila fia mai tātou, taunga tā whiwa inga. Le aini mea no fo ai alo mawhanau, o te loa le mafuanga pito sili le ana onga. O le tau sa ilia o ne no fo anga, e no fo le whanau pe au atu ia pia. Ia o ina tonu lea lo opona tia, i leo la tau mawhai o le isi tamaititi, wa tau tala sa o lava uia. Te lea tamaiti poto sa la whai, awa loto ale isi tamaititi le whaawa wina la universite, e au whai mātua. Au sangi a inga. Le ngata di whanau, a whapena fo isunga e li imtama itai whaia onga. E le itai ia muta leo langa fia wawina. Tali tone whai mapine o lau whamtalanga. I le tatama nei a se ula Ioani, o lewa avene minister wa onga. Lea sa tatu muli mawina lona whaunga le nei tau sanga ina wa whai wina lona tau mawhai. Ia awa matua fo lona soifua. O se role model lea mo tatu uma. O le o langa o ina ele muta. Ai ana na muta tangata wa pala ai e se loto le wa fa manatu mai tata ma minister ia avanone le fa wa fa malu i molifana wa onga lo sa mai tuane ia fa ma fa tsa inga tatu samane e umi fa ilo soifua pe e to ya au pe a to fa au la wa onga ai e va ve fo ina muta lo soifua pe a e va ve musu o te lo te lo fa na wa ve musu ia ona i tu vai ia te fa fe taia le la o lewa wa ye tatu senza ilanga imen matufana mo te fiwa ya o matufana wa ya to pia pe mai ele 13 le umia ai fail mai fo i mai wa fati wa le lava onga o te loa ia o itu na elena malela ina ia tu langa ile nga solo atu tatu fana o upolo tele ia tu langa fo ia social problems if ia ngai malefana e wo fa ya to wila wa onga ile tuasa Masasa se sinetso yalo yu polo tsa fo. O ifa nga il tatu senza le o mai lisa la fai. O itsa ma fai tatu investe. Ya awala lia. A fai o te sau mai ya sau. A sau le wafu i mulfanua le marketi o tu investe wa mai a o naso. Ia pe o se tuna le o se va ya uyai. Le wa matango fie ma le lei o se mea wa leva on tata fatino. Ai faftai. A tono o le wa bave. Ina ua pale mai fo itatu whainga malo fo nei mai tau tau sanga di ia le i whaftai moa wano tusa le maua leo lo tau ave o le mea le mo opolu ele le fo i masavai lea laua whaatino il taia o nei ia nalo taatia tu pe iau tafa o le pule sili tatu investe e mau fo itual mato itu malo li tua asau ia ai e mawhaina o suia o le mea fo le mo salonga e tau fo ina le matango fie itua ia asau e fai fo si mau mato i tua, e tele lava na fai open day le NUS, e mato tele au wai mai lava. E leo le ai un se leni. Au e se le manu leo la whanau. Le anga e tasi lava leo la tamai titi se itulo. O le mea lea, ato e fai tatu open day, mana ele avatu i tua ia onga. Mana ele avatu i tua ia onga. Ai awale le fai na oi nei. Ona o le tūlanga nau te manu o i iai. E mana i o le situ, ia ua a fai open day, ngoli e 13 na o mai. Ia manai fai a onga mapulea onga mai inu ti ai i. Ia, o na watu loa lea, nofo, lea i se tā lai o le fi au lea. Le o tau mama atu au, e lea nga pulea onga. Ia, le o tau mama atu la wale tu langa le nā. Ai mana i lea watu i tu o tatu whaalawi loa. Awa, e le o lava tatu whaalawi loa tatu universite. Ma le isi mea, e se ai taki taina o le 13.
Fighter to say manana o ya tupu maolo university. Why not start it from year 9, year 10, year 11, year 12? Ia se taimi enough for leta mai titi malona malama o la ye university o Samoa. O le si mea. O le fato a iloa o mama masila fia o mai tamaiti savai. Tato university. Malevana university I upolu. Peita iso se ati na e lava le malo e fai e ngata upolu. Ele aya se ta wale se moi. Ale o mai le savai ele se ato ele se fa maoni ngau na mea. Pela ona yele ati na ene ia le la fato a ato le university. O le fato a au Samoa. Se me pat le lava mo le leita e au. O le basenga o le aonga le tele o va ia tu ile tele o le aonga. Ia pena o fai atu o mato le fa le tonu ai fo ile mea. Na o la mato o mai leva fa la wilo atu nofo. So mai pole aonga ia tau la mua I tatu e longo le tala. Tala ile fa nau. Fa manatu pe ia o lo ia ile tatu university ele ia se aonga. A ele fialu se university. Pe ole tatalo atu na o nei wo fai mo tatu su ni tai au. Fa manatu pe le fa nau tatu university ele o mai papo ni ukini fa tatu university se tulo o le putu sa o lea. A fa university wa fa tuina mo tamaiti Samoa. Fa tuina tangata Samoa mo alo ma fa nau tatu o mai fai. Le ngata fa na wa o ngai fa pena fo I fa ya o nga. A wole pa ye se tulo. A wole pa ye. Tele ne ia va no au mai tatu malo o mai fa o nga. O la utatalo. O la ulo I fo ile mo tatu university. Dewa au mai le la tatu university sala fai nei. O sala fai. O le malo si anga o tamaitia o ngai sala fai. O le tuto I fatu anga. Le anga o sava ia e matua lama ia tamaiti tua fale, ngatai fale, awa le to o tatu muli mawina nei vai tau. Le wa amata mele malo. Le toi langa ino ati na e nei. Ele ia se tupe vave ma se tupe sili atu. Na ilo fua o fatu anga. Malenga taifale. O te ea tu les to na ea ngai o I vai sala sa tawa au wala. So isa to na ilo sa. Wao mai le loli le malo ia ta amua nu nga. Ona ufai atu lea au fe ave ta amua le so into na ai. Ai fa pe mai o le loli le malo wao uma ta amua fu ai ave fe fala wa mata. Se sila na le tele o le tamau a inga o lo isala fai nei. Ia o le mea na o le tua laloa o nei o le pulea o nga. Whaamalosia le tau aveino mata upu nei wha agriculture science. O le mea le tupu, wa leva na teach le agriculture science ia matu kolisi. O le mea le tupu, e sausa agriculture science ma le year 9, year 10, 11, 12, 13, ai umai fua sailor. Agriculture science ma le 9, 10, 11, 12, 13, e umai fua wakuka. Matua le ima se fota inga. E maa fua I sea, e le o lama tatau courses I mea tau agriculture o foi natu tamaiti. A wafo I e le whaia o ngā umale whanau, e le lo ia uma foi. Ia le atatau o umalai pulo papa e whawhia ia le ngatai whale matua whale o lo tele le mea ai tele le se leni. Le atatau te ui le mativa e le ai se mativa I Samoa, o Samoa I foi e milionea umatangata uma. Mea le nāwa whonga mai ia le pule tatu university la o fionga le professor Alec Roma o la utatalo le nā whaamalosia ia courses nei tau whatoanga ma whainga whaiva. Tele fo I awa pia e mafua ona le ai oni whaiaonga ni experts. Ia lawa o tau atu o le matua I tele au whaiaonga agriculture le lo maua I tuai o ali imwhai pule salolonga o lo te o la o whatita inga e ia le whale tua le whawhenga inga e whakasai au wala. O lo nofo male master in agriculture science Maleifua P50. Na la wale tua si fale tua a wale fa nga ina lon fa ilunga telelea. Ma sanila no ulala ai. Ia ma fa anoi mai fale tua lon to olua. Se if so ane mai le tau ave in agriculture science ala polisi. Ai to tongi pele peleti le so sala to ekalesia. Ona le se mato to petong yai o le winga na la utala lo telea expert isava ine I mata opune ma courses nei. Ia o la ulea sa soa tu le nei tu la le aso. E whai e umasuile ai ngā pule. Tau ina ia lo whangia le atua. Le nei wha amoe tele. O manuna na wafionga le professor. O manuna. Maua pele lo to tele. Maua pele lo to soa. E le whai ngō fie. Ia ai mai se fo ia alo whangia le atua. Ia
Le fio le fio ngai le minsta ia ai fa pe foi le fio ngai le sama tsa ipalemia senga minsta me se foi le mamalo le palemene o le malo tutu tsa se samo tsa oi potpoto le yaso manuia le neia o fia ai ola le pula o nga bali kolisi mamao la ba sala fai le tua sau fa time over no Alo whaaftai, lau sunga uksone, ia mo le saunoanga, ia malelu i tau, mo alo mawhanau, ia male tatu investe. Walau atu, male whaaloalo, i lau tō wha, tau tua Ioane matamua o le tuua o sale longa, male umaia o lo wawanoal nei. Ua vela le pala. Ua mai au ngā paelango upo le kai au male aso. Ai le fonga le aso ma. Fonga kau mori mori. O le fionga le. Ule o le universite i sarafa nyei. Ma i o le universite fa leo. Ai o Maleifua ngei. Hua o hui whaku. O ai kau ngu i ai. Neu nua i lao le kana le lei i Samoa. E le iau inga mai se misi o ngale. Le hei o reka mikisare longa e suapa ia sai vaia. O rau konga sau malok. E e pata kele lei uka. Ulonga le pai o le kai au mras. Le pio la pionga le sa papi. La pionga le mai kai pa mia. O le malo ku ko kasi o Samoa. Ulonga le fio la fionga le sui parmia. Ulonga le fio a ko fionga i miska. Pa ia le malo. Ulonga se sua ko sunga i fa fe ngai nga kau le lan. O ko apa au lau ke kele o kana le lei. Moli fingalo le kua. O kou paia, o kou sa, o kou whainka, ua popo. E le koe ka inga lai kua e se leo pa au masale longa le kili. Pe maa kou ke koe lo koia le lau kifa kulana. O kou sa, mo kou paia, mo kou mawarunga, mo kou mamatu. E le ai se poko i ka paau masale longa kia mara ingo salu mawae, lau sunga le pongo raso, kia mara ingo salu mawae. Usu o le mau pua ngā fungoa. Usu pali, te iuli malalo li o le manalenga le maria koa. Usu ka mai kai o kingos, upu ngao. Ala la kai li ko whaari ku ua, whaari fia, ma le whaari sala whai upu ngā sale longa. O le whaanga e lupe o le kai au. Tā fua, ma whakakau. O le aruku ai ngā malanga mai ai. Piau kā. Piau whakio. Piau whakikoko. Rasa. Le ala le makui. Le maa ngāwe whala vei o kou au. Ai ari ngei kaimi mara ngei asu. Le kua. Wha mangu winga lau suapa e wha vau.
onga. Oi o ka mā kausi. Oi o ka mā pui pui ku au fu mā. Oi o ka mā e la vea. Ka e pui pui. Mai maru ki ainga le langi soi fua le pionga le ka mai kai pan mia. Sao whapiku. La pionga le pule. O le investea sa moa. Tunga i whapea ngainga. Tui pan mia ma. Mings ka. O le pan mengi. Ka pengeka sa moa. Wa ia ma le malu sa moa. Wa poku. Ma le whaku. Ua le oso sea kua le ala. Makalo loa pea o le masa. Makalo loa pea o le ala. Kako pei loa ai ma le whaku. O le aso ma le whiringa. O le aso ma le makainga akila. O le aso ma le makainga. Aso ma le whiringa. Sa whiri li ko whaa. Wha whenga wha kingo le wha moi moi ngai. Wha whenga wha usia ngai wha moi moi. Hili. Hili. Hili wha kasi ma le kua. Sa maka maka. Makuri makai. Le kila le sa wha ngoka. O when me whaia. Pe kau i mangu le aso le ngai pea. Ngai. Aso le maka inga. O koutu sila i me hou. Papiskai tele lau pionga le kamai kai pan mia. Ma le whainga malo. Kule mai. A inga o le whako kua i le kua. Ka mou kasi. O le alaba. Ku mai au kou au. Ele i kasi se kautanga ka lo ai. Ka pa au masale longa. Ku lai mai ko whirau eki. Ku lai mai ku ila epo ka loa. Au mai le iungi ske. Sa moa. Sa la whaingi. Au mai. Au mai. Ia wa kingo. Mori aku le nganga o whaikai. Ai pau leo le kakalo. Lawa pionga le kamai kai pan mia. Ai or whainga malo. Ele ke le kua i e whai. Ko ki kianga ngā lue le kamai ki le mele ngau dolo. Ai. Ele le lei kua i. Whakingo ai. Te ngiwe skea sa mo. Mea le lei uporu. Le lei sa la whai. A whi makango whie me whai kumua. Makango whie hoi me whai sa la whai. Ele umisa leo sa le longa. Mori aku le nganga whaikai le lango ma losi a makua. Mai o kou au. Ngā rurue whakasi ma le pule a onga ma. Mai kai maari whai a onga. Ia wafu ai onga manguia ngi wha moi moenga. Whaikai kele a kou sunga i whawhengainga. Kau le langi a ka paamu sa le longa. Le a kou ke por whala ma kui le murila. Kui le papa mwheulan murila. Ile a kua. Wangi manguia o ngei wha moi moenga. Ia whakai maso mako leo. Lawa pionga le pule aonga. Lawa pisa le inga ske. Mai anga whikalai mai pipi. Sai malau kou whaaloan. Wa kou whaaloalongo whai le aso ngei. Lo wifo le akua. E langi o le akua. Langi o manguia o le akua kala. O giaku mwhakumu mwhasili mwhapaia. Lawa pionga le kumai kai pārimia. Kui pārimia. Pa ia le whainga malo. Ia pa ia lau kou whako wharainga. Lo kou soi fua le kingo le mapau pau. Pa tiri lenga. Pa mua le kua yo kou kiuke mo kou wanawinga. A kou sunga i whapea ngainga. So se whaka whai kaunau. Lau kou whako wharainga ia manga. Ma ia lau manga manga. Kere ni a ganga li liu mo le akua.
Yo ko kiuke mo ko whai walo pi au. Le pa iai, ainga makama, kama mainga. E utonga ku mua mpule, mua malakawa, ainga kai marwa fonki wa poko marepa kuraso ngai. Lau ko wha inga, ma lau ko wha kanganga. Pa whaku kua au. Vai ngāru wha kio. Kila leo sa amboi pa mangyang. Mangu kere inga ngai asu. Waar hua maper pideri. Kausi kukusa I ka koe lea kua lo ngā lofa ma lo ngā lei. Mau Krismasi manguia ma fia. Kausa ngā whauru manguia. Kele vi inga lea kua. So I fua mai manguia. Malo fetalai lau fionga I lau tōwha le tua. Mo le silafia le ia wawhia. O le sunga ya o le fionga ya mulipola John Lafaele o ia leo le hule tu mau o le tātou no fuanga nei le ofisa le tātou university awa I sale longa nei tula I maila tau sunga mulipola pati mai o le sunga le hule o le tātou ofisa I sale longa nei o le swinga le titi le tātou pulkalame o le a whapea o na whao maitau mawhitanga a e wala au atu I tātou a onga leo o a mua e lofi o tawa sauni mailau tau whawhiawhianga a le la panga solo le tau mawhitanga a e mo I lātou e fia maua le potu e a malulu le teimi nei o avanua le tātou potu lea ia o le sunga ia mulipola o lea la papea ona wha solo le tātou tua pupu ia malo e le tau mawhitanga a lea la whanga solo le tātou whawhiawhianga a maea ona whitalai atu lea o le tōwha ia matiu e whai masui o le tātou university ia awale upu whawhitai ma le upu tau mawai o le tātou whamoemoe ia ona fai waile il talo fai o saunia il ta il sauninga e ol fa linga le malengang fa alo fa mo pele vi ngole tue nei va ngole ta tu fa mo moe e ono lewa ta tu tau no mai si u ele umi stala ai na stala fa ftai tele I paanga sa so swani mai le tu fa ta singol nei fa mo moe ftai atu I nei tamali yo le na matonga lue ia ele fionga ia fono ia si osi o ia le sa faia ia ngaluenga kamuta me si foi le fionga ia fa falenga mai vala la tau sanga lue le tau wino le no fanga me si foi le fionga ia matamua maola ia mai se ai le pulenga di universite le fionga I te fono mal fono fa tonu mal pulenga le universite mal o finga luenga I o tau nu an nei fa mo moe after tele le tele ngal tua ia o leo manga lue fa tasi mal tele nga ia tau tua yone leo tatu lo mo nei ia fa after tele lo tau sao ai te tau ona suile you have to change our mindset to miti ia o ngai nei savai I lo langona a onga I savai tau tua I savai whainga luenga I savai a ti na I savai mai a onga I tātou university o na sui e leo le concept o voi lea whamai o le me le lei upolu e te tau voi ona le lei nei savai a le la tātou suia o le mea e le lei mo savai o le a whātai tai mai ai upolu pati la I tātou pe a whai e au mai la utou lango I le tātou university. Ia tātou church community e va pe vai tātou nu mai se foi o le tātou a onga se. Ia e te tala le tātou ofisa mai le valu tai au se pa ia le fa le afol fa le fiafi. Tātou te ngā lue fa tasi. Ia fa manuia le tua I le potpotonga au le afa ngā solo le tātou po kalame fa tai tele la utou lango. Ia so I fua mai e manuia. atu I tātou polisia, le asaunia le tātou whawhiawhianga, e tūlai mai, e whanga solo le tātou pulkalame. Ia, wala o tfo I malengang whaaloalo, lau whionga le
Tamai tai palemia e whape fo e tātou malo whalorungia I o le kāpeneta. Fio mai le potule o saunia. O tō tau mawhitanga. O I lawa e fia mai moa I le whawhia fianga. So e fio mai. La whanga solo le tātou whawhia fianga. Tai. Ladies and gentlemen, welcome to this week's entertainment. It's time to slow it down one bit, like this. Hello, my Beyonce.
Africa. Wala watu male pa alo o elta tato swinga lai titi o tato por kalame au fa sauni mai ia mo mo tato tawalunga wala watu lau tofa ta yao matiu ia ete sumai fail tato fa tai awal tato fa mo le so o sina le afine o le au moana na ngauria e lulu mai ao mai futu i manua. Una vele i fiti, o fai ma fa fine o tu i fiti. Wa oina wa to e fia saul te mai ta i Samoa, ona fa tonu le tu i fiti lana fa na weo e ta pena mai le lau i o le lau fala ma le lau paongo. Ona tu ule i teine e sau e momoli mai o lana mea alofa le sa idi ele ainga i Samoa. Sau leo le teine wa fe upolu ma fa ta i fa fine upolu le langaina o le tonga. Peita i ele i mamolia i e upolu se whaafitai. Ona saule o le teine wa fei sala whainei, ma whaatai tai whawhine sa vai le langaina o le tonga, peita i ele i mamolia i e sa vai i se whaafitai. Nā aru leo le teine le atu sa sae wa fei tutuila, ma whaatai tai whawhine tutuila le langaina o le tonga, peita i ele i mamolia i e whawhine tutuila se whaafitai. Ona toe fo'i lea o le tama i tai lona nuu o futu i manua, ma whaata i tai whawhine ni manua le langaina o le tonga, pei tai e le i mamolia fo'i e manua se whaafitai. Ona tau nuu leo upo le atu nuu, ua le su la whala o le tama i tai, ua le su la whala o ie, ua le su la whala o sini. Ne i le su la e le pūlenga le Universitea o Samoa, ma le papa i ngala ngala, le pa ia ma le mamalu le wa fia le nei tu la o le tai ao. Una le tini lea matau lau o le wha moe moe. Le me lea e viai lo leo wha tau vaai whai ma fonga tau moli moli o le a fionga. I le tai whono o le whonu wha tonu o le Universitea o Samoa le a fionga i a le tui manua sina, Professor Emma Vaai. Pai mafafonga o le afionga i le pulesili o le afionga i le laau na whausia ai ono Professor Alec Egeroma ma le mamalu o le pulenga le Universitea o Samoa e momoli atu ai le anganga whaafitai lau sunga i le whaafenga inga tau le langi. O fafonga le langi i le whaapolo ma le whaasani i upu fola o le nei tai au talo sia ia a vea o se fatu e pa ui se ele le le. E momoli le anganga whaafitai lau afionga i le tamaitai pa le mia o le malotu to tasi o Samoa lau afionga fia me mata afa whaumuina mulinu ule lua. Lau afionga i le sao whaapitu. Mo le saunoanga autu, ua e tō mai le ano fale o le apisa, whai lea ma malua papa o alo ma whanau o le atunu, o lo i salawhai nei. E momoli le nganga whaafitai a fionga i minista o le kapeneta o le palemene o Samoa. Ua maualunga le whaamoe moe o le Universitea o Samoa, ona o lo tau pale mai i le wala au. E momoli le nganga whaafitai le pa ia ma le mamalu o le au wala au lia. Sui o le whonoa ao whaapea foi. Pule a onga ma komiti o a onga taitasi tainane alo ma whanau o le atunuu. O lo o tau awai mai len whaamoe moe o le nei aso. Wa au ti ai mea umai le alofa ma le anga le lei o le atua. E whaapito manu i a tasi se leo le papa i ngala ngala. I le pa ia mau alunga a wā tia malua manuwae, tino usi ma le maopu. Le fale fia ma le fale salafai. O eo le lolonga pule ma le faito anga e te lave i manino e to e lave e ava. E iai le whaamoe moe o le Universitea o Samoa. O le a malu, le afiong, le sunga i a mulipola ma le papa i ngala ngala. Le anga e whaingata e te lave i manino e te to e lave e ava. O ati ngā matofonga whonga ngā luenga iai tonu le Universitea o Samoa. E malu i la o tau wha malu manunga. To unu ue sa le lolonga e o le nuu o le pale mia o le malotu to tasi o Samoa, ua tō atu i a te outou.
le ano fale o le apisa e fai mamalua papa o le universite o ao Samoa o lau universite faaftai te le lava ai nei siliane sili fo le mamalu o le ofia po fea le taufa sa utu vai ai pa ia mal mamalu ia ele o se ngalo ni mo le ngalo sio e ia te au le nganga e mori e tuai le faaftai tele i le afionga i le lipule o le maketi sa le longa nei malau au fai ngā luenga lau fafonga fia ua malie mata e vaai ua malie talinga i whaalonga ua malie ma le lautua i la au tautua ma la au tau puipuinga o le saonga le mu o le Universite o Samoa ma malo whaalolongia i le nei aso ona o la au tau ngā ruenga fita whaamanuia le atua lau sunga taitai o le saoninga wa ta pena se me alofa whatauwaa ma i le Universite o Samoa mo lau sunga o tele ialu i le langi e ua au whaitau mai a le kenese tau i le whaalinga o le au si ufafonga o le au whaipese pei o vi inga le au angelu ua sao i le ola e whaavavau o le mea alofa lea le papa i ngala ngala. Na ua fionga i le pule o le korisi o a sau whaaftai mo le sau noanga matangofie wa e au uma maa mai lava i se sifo i se sae amu ia le manava na e whanau mai ai amu ia se o le a whai mautofi o le whaavau. A o le sunga ia muripola o le campus manager is available. Whaafetai kolisi mo la o tau whaafiafianga o tongi sa o tau sao i le toe talaina o le la o le universite sa la whainei le kolisi o le tuatane o lo tau pasese lea. Le kolisi o alofi o tawa tau pasese le na. A mahe anei le tatalo o le sunga le whaafengai ngai whahi wai le tātou wha moe moe e wala au atu le kolisi o a mola o tau tau alunga a se sasa i le fionga le tamaita i pāle mia ma malo wha alolungia a o lou tau pāsese lea tau te wholau wai. Tātou kolisi mai a moa. Na whaatai lea maso mātou leo o ani whaale tonu le nei aso e asu atu vai malu i puenga o loo ia te o tau sa o le whaatafunganga sa le vai o lo fua tutu fau mea ano mea o le asa o tau se sila i tau mawhainga le papa i ngala i foto ele so mātou whaatau wa ma ngalo so mātou vai o le seu sila i le ava whaatapata whaamanuia le atua i le taitai le sauninga whaamanuia le atua i le malo whaamanuia le atua i au whainga luenga sina le atua tainane malo whaalolongia ma le tātou nuu o bulitia me uma i le alofa ma le angalelei o le atua soifua mai amanuia.
Le nao e mai mo mai sa mo i le fa mo mo el tato universite in mo tu tele sala fai in pule hono le nao ma e a ona tala ina o musa ina tato la bua o ta vai campus al tato universite o le di na lava mal fa tai fa po el tato ta pa au sidi lan o fa ta ina o sa ma uli le nei fa mo al tato universite a wa lava le au ta ina le o tato walo fa na le ngata nei upolu ai mai se tato mo tu tele sala fai le le fai ti lava le vi inga mal fa ftai lo tato ali fa ola io tato tau nu mai le i si ui por fai unga fo il tato pokalame o le Maleifua mai le nei aso lua lo fa le tua tau tai mai o tato lava singa o to nei aso fa manuele le tua fe au tiu te mga luenga lo fa pena fe ngai le tato watu nu ai mai se foi le mai mo mai o sa mo so se tu o tato la langi
I le ngata lunga tātou I tū lau le Facebook, ai whapea whailunga le YouTube, ai meise tātou Channel TV8, le TV alo Universite, sau stei me luma tātou te whelua I la swata e au, ai mo le te minei me lo pokalame le Maleifua mai, tō whaia, soifua, mai ia manuia.